Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Hadian balami kejing persya na kaseng samla shnong Sohbar Shillong Association ringkat kejing keno dedo ya Jaka kebekot R.Lai hektar daw acting sorda jong kani kasnong Jaka Ram Krishna Mission kebatmu ban kentiu ya ke skol Jaka High Secondary kelawara ya kejing bam ya sutu jingmot hapdang kini ke arliang mamla Henry ya kani kejing pe jingmot lala ban temno hadian baka Khas Hills Autonomous District Council haka khat tering kala khot ikini ke aliang mamla banyak keren halor kani kam hadin balai keren sani ba halor kani benta na keleng ke HDC kala ajing mod yakini ke aliang mamla pan pelong da ke jinglet Jurip yakini ke Jaka ban smutu syai halor kani benta habakran hakinong patai kubor hadin ke jelang uba latip lang khat ngor ulaong hadin bala bishar bniak ba yaki kot kisla lalap bakadan kejing menjur na kipat ba jong kasnong nang ta kahima bat usoda jong ni kasnong ki bala ay kejing menjur ban ay sobha ya ni Jaka Jaka Ram Krishna Mission na kabenta kejing mento kipat ba jong kasnong hakal yang ke puli putih ni khot ikini hering ngapan kejing ya sangap bro alia le sulut rai ki kot kisla ki bang nila yo om tangsni ngali nakaliang ki hima nakaliang ki sengsamla nakaliang ki Darbashnong, nomor keleng sporting documents, but kini kita kiliang kita komplain kerana bitang kau ya, tahu yang kita buat, lain yang tam bercu, lain nak kaliang kita siapa makan hearing, nak kaliang kita support yang ni kan, mana aja kah, nam tam upgrade ketika Ram Krishna Mission, kita pun support, market berkat nam taka, jingsut, jimpiang jing start kikun kikti yang di pos nong Sohbar, de nilai sab peralian. Kalau ni kebab bersama yang ni hamdong kami ka site inspection. Tinggi si perhati kata nak juga department tinggal kerana di pengensa election ni kini. Mensiam senam kadang ka kif nak kaliang jong ka mission bagi ai gini ki jang sini beri di ba duk sini Jaka mo kibu ikut rutin ki ong ba dak ba syakri ubri dak ba ai ubri kalau ko magi ai syo ble dai di halo katu benta bagi sam gitu bijang dia hot yang ada hadin ketung ayu ni sungkai bagi kai tu bagi board school tu management tu tinggal asu ya pur hana ke yang te kala dei ka pur ya phida em ne pin krip no e kane ka secondary shap haya secondary yang yes sir tak adai palat den rei ka problems kalong bagi Jaka ni kamsha wei ke sharing palat ar ka rit palat ka balai kila le ka test soil lu kila ra ka tu soil sha ba test nei tigi ong baka condition ka soil tu kamlong bangin peniyang kita ki building ba he ke bejrong tigi ong larangi don gilat gilanti la ka sinong kalon gilat gilanti but ai Jaka ni binteng bangin tei shi ki wei ki Jaka patong ka sinong tigi ong ila ban sengi kata ka haya sentri de kila ile e kata lo gilanti kila dapan ka borsnong ka sinong ka dasyong hi ki dorbar sinong kila pois ka dorbar hima kila krensani gane tenre kimi pak segene ki seng sama ki bom ya hat jingmur ken bagane ki ai Jaka ai war ke de nak kada mata ka sini ka starung hearing ru kade halo ta benta tinggal tu asyukuran mentang o be ini bentah di syak de ban so ba sinong de balen dia ra asyuk sini tenre nak kada jong ke jinya no ke jinya pen e abet mo kala pois du ka ni bentah sini mar ki ke khamlang sistef ni ka India ni ke kami berit ba ni kalau sudah bitang ban kasnong ka darbar hima kila ai Jaka de Mereka orang kembang giri sengsamla kawasan 0.2 hektar. Mereka kila minus kita kila only 2 hektar. Kila minus berarti apa? 2.3 hektar. Kita ahi mereka untuk ni. Kila long sensitif ada benda ya ngai iso kayak payar lagi poi meni bernyam. Mo, bagi kila kena ba kala sengsamla kila li bernyam mi lok ikondru apa hirga buat payar. Tika ni kamlong sensitif dia. Ai poi kiji bernyam damit. Kita tak kenal ngakot nak kini kehiring ban, sab nombor kali yang mana. Dia bang sab, kiki bengi yo nak department ni, ya ni hearing kita sih, ni ba sporting dokumen suki, negeri hima, hisnom, hiseng semla, kiboni kira ban support dia, darbar juga, ilaka jong Sohbar. Tingin sih baik kiki bang, ini akan saya inspection part, kebang late nanti kan long apa. Kalau tadi saya fix tadi, ini baik kalau.